Nih, iya kosong. Kosong, mangga. Ayo. Ayat mah atuh GG euy lah. Besok caprot ketemu nang jajan. Ceng lila deh. Nah, atas bang? Non wae? Mandi. Oh mandi. Terus? BAB. BAB berarti mandi teh 7.000. Terus BAB berarti goceng. Serang iya nya kiihnya. Soalnya mun BAB mah sok kiih. Aya kiih. Oh kiih 2.000 berarti. Berarti jadi 14. Seberapa gayung tadi? Caina? Nah, magayong. Hah? 5 gayung. Berarti sagayungna kan 1.000. Berarti 5 gayung 5.000. Berarti jadi 18. Wah, gini namanya. Kurang mah? Kurang? Tak ketinggalan urang buat angke euy. Oh, jadi masih mayar. Eta jeung hayang modal lah tuh. Mungkin kumaha deui. Coba bawa dewe caina. Oh, ada itu. Oh, caina bawa dewe. Dewe.